Vanoya YouTube le Facebook thingthang news thado news YouTube channel la konin tuni ni sim ge la phul kum sang ni la som ni langa ni ko injong vanoi thu so dang dang ho thado pa wa ki le do ngai la na nei ki taw hite paw hin le do alen simson elmon thu so hin sima ke ma wa si BLA thing noi hon mun ni etek na apak army ho som li na thado Paramilitary Force aji foko masuti aji personal hon nung ko do dinga Union Home Minister Amit Sa in he sa nanita Pakistan na India initial mangcha operation sindur aji ha pinawin terrorist mi somgi lang athanivin hi RIMS a director in simlai ho ko maza dinga nomlo thu amang che in mol tum adop keu hilova mon ke alova lamin tia sei ji a simlai hon director chunga disciplinary action la hian tin ge kunna nei ve Uttaran khana helicopter khatna accident in hiba chun mi nga an thin at in mi thum agi tong kho e hu do ana pain pin na to ache jing lai India le Pakistan ki ka agal lai din Pakistan ngam singa thing noi ki loi from Belarus Liberation Army BLA for remote control IED and kamubin hiba chun Pakistan military convoy mi som le in thin an to win ichithil so namun hi mes bolon hi akiti ANI akon report ki ngotun asein agari ato mi somli ho jo se chu khat cha hing do umlova thi hi dan asein achil atun ki operation commander Tariq Imran le Subidar Umar Farooq jong azawin hi chi Pakistan army gari chu IED bom hatwal ji tun khat cha la thi umlova tel de hi dan tu su achun ki mu be in hi India le Pakistan gala hi madi in arambai tengol ho pan pin soiluwa hin nge ding hi aji chu e ho han san egun na ma hon he ji win Koi to bang hi zong le kolgama amjo se ki be ngai aji chu muslim thing noi ho hi hen hoi la etek hin wal pat diu ham ti he the hi poi tu din mun bang hi city sung ho jong dang abang ta poi BJP Northeast in charge Sambit Patra in Manipur ahung na achun Prime Minister le Union Home Minister hinga gov sim na dinga memorandum pi lu na zaw MLS som ni lekhat no ki mu pi lu ba ki hele hi EP itabang agenda ham ti di chet ki do lo je in memorandum pi lu na zaw MLS som ni lekhat no alung op kai se e MLA ho khana ki go khoma go sim na ding lunggel nai poi kems avela ki bol pane tin aki sege ni chan chui tun la thing tha news ngayo mun tina tha do YouTube channel news ngai zo sen bon chawin mangpha